ponovo Šabuka, dobrodošli u novi vlog na kanalu. Danas imamo jednu zanimljivu rutu, a to je ruta, odnosno nije ruta, već je ruta. Gdje ovdje, vamo, jel? Jel bilo desno, ne ovo, da je? Jel nije, ček da vidim, ne. Šta bolan, gdje ona meni ovo govori? Pa ja desno, ne ovo, dobro je. Uglavnom, ljudi moji, prolazimo kroz Stolac trenutno. Evo vidiš, preusmjerno. Evo zi, vama je logičnije, ma kako se ne vodite samo. Uglavnom, ljudi moji, znači, idemo novim putem za Neum. Znači, danas u ovom videu ću vam snimiti doslovno nova ta cesta koja je otvorena prije nekih 15 dana, da vidite kako izgleda ruta prema Neumu i da li se stvarno može stići za tih nekih, koliko kažu, 35 minuta. Ovo smiješno djeluje da mi ovdje govori lijevo za Neum, a ja pored neke zgrade prolazim, ali dobro. Vidite da su stavili ove na bandere, ove oznakice prema novom putu. Znači, ljudi moji, idemo sad na taj novi put da vidimo šta je to, kako su to napravili. To će biti tema ovog vloga. Ja ću vam sad uputiti o čemu se danas sve tu radi. Znači, danas idemo u Dubrovnik. Ja sam jutros u 4 sata krenuo iz Sarajeva, u 4 ujutru, znači da pokupim ljude u Dubrovniku. Da pokupim ljude u Dubrovniku, znači sa trajektne luke, iz trajektne luke i da ih dovezem do Sarajeva. To je današnja vožnja bila i trenutno tu vožnju radimo. Međutim, imamo također i jednu ovdje varijantu, a ona se zove... Evo ga, znači sad idemo lagano ovako. E sad, danas nam je izletila još jedna vožnja, tako će danas biti dan poprilično napet. Naime, moram, kad završim, znači sad idem u Neum, odnosno idem kroz Neum do Dubrovnika, pokupio sam ljude u 4 sata, odnosno ću me ne pogledam, ne znam što pričam. Ustao sam u 4 ujutro i krenuo sam za Dubrovnik. Preko Neuma da vam snimim tu novu cestu Stolac-Neum. Poslije te rute, kad pokupim sad ljude u Dubrovniku, vozim ih u Sarajevo. Ostavljam ih u Sarajevu, tankam auto i idem nazad u Drvenik da pokupim jednu porodicu i da ih vratim nazad u Sarajevo. Tako da danas imam dvije jako zahtjevne rute koje imaju dosta kilometara i ja se iskreno nadam da ćemo mi te rute da odradimo bez problema. To jest, ovu prvu neće biti problem, nju sam planirao, na nju sam psihički se ispripremio. Međutim, treba se vratiti nazad u Sarajevo i opet ponovo, samo se okrenem, ostavim ljude, okrenem se i nazad za Drvenik istom rutom, ponovo naravno, ne skroz istom, neću krenuti na Stolac, iću tamo prema Metkoviću, ali zaista dosta onako naporan dan će da bude i naravno sve će se to fino naplatiti, tako da to je neka motivacija, naravno pored toga što zaista uživamo u ovoj vožnji. Ja sad nemam pojma da li idem tom ulicom novom, ovo meni ne izgleda kao novi asfalt, ali moguće samo da je neka određena dionica napravljena, tako da po navigaciji ja bi za pola sata trebao biti u Neumu, ako me ne odvede u kakve šljivike i livade, pa ćemo vidjeti. Znači, M17.3, tako se zove ova nova cesta. Tako da ovo bi trebala biti ta nova cesta. Ja sam očekivao malo onako novi asfalt, vjerovatno je to. Uglavnom idemo lijepo ovuda da vidimo kako to izgleda i šta su oni tu zapravo radili. Pretpostavljam da su možda čak i krpili neke rupe, nadovezivali neki dio puta na ovaj put, šta ti ja sve ne znam i znam. Uglavnom, idemo vuda, pa bilo to ta cesta i ne bila, ja sam našao da se ta cesta zove M17.3 i mi se trenutno nalazimo upravo na
cesti M17.3. Tako da ćemo snimiti čitavu ovu dionicu da vidite kako izgleda. Počeli smo snimati kad smo bili u Stocu, vidjeli ste ovdje nismo pogledali tablu pa smo se vratili Likvec da vidimo da li je desno Neum, jer bila je lijevo tabla za Neum, vjerovatno isto kroz između nekih zgrada se moglo i lijevo proći, sve jedno, nebitno. Uglavnom, logičnije mi je bilo da idem desno, malo mnogo otvorenija, šira cesta i bilo je nekako sasvim logično da je to ona prava ruta. Ovdje put, kao što vidite, nije loš, bolji je nego recimo Svitava, ali ovo meni ne djeluje kao neka cesta koju su tek pravili. Moguće je da je određena samo dionica, jer ovo je sad trenutno 41 km ima do Neuma. Sad ja ne znam koliko je duga ta dionica koju su oni pravili, da li je možda 45 km, da li je možda 35 km ili 37, nemam pojma. Uglavnom idemo ovuda da vidimo i ovu rutu. Bila je još jedna opcija da se ide preko Čepikuća, to vam je znači na Trebinju, preko Popovog polja, skrenete desno, presjećete Popovo polje, idete na Čepikuće gore, spustite se u Slano, znači odmah 25 minuta od Dubrovnika. Međutim, nekako bio sam nahajpan da prođem ovom cestom ovo ljeto, ali nismo išli tuda, nije bila otvorena još, tako da sam odlučio danas da ipak idem ovom rutom i da vidim kako to zapravo izgleda, jer je to nekih samo 20 km duža ruta od ove da sam išao preko Čepikuća. Tako da, eto i tu informaciju da imate kad idete za Dubrovnik, znači imate više varijanti, naravno imate opciju da idete preko Metkovića, ali onda imate, računajte, 3 granična prelaza, imate i ovu opciju da idete ovuda, tu imate samo jedan granični prelaz, znači mi prolazimo bukvalno kroz teritoriju Bosne i Hercegovine i spuštamo se dole u Neum, koji je također pripada Bosni i Hercegovini, nakon čega imamo samo jedan granični prijelaz sa Hrvatskom na lijevoj strani prema Dubrovniku. Tako da mislim da mi je ovo bila neka opcija dobra, isto tako jak vidite preko Čepikuća imate jedan granični prijelaz, i to vam je to. Eto, to da vam kažem tu informaciju, a meni je bogam na klipoma što sam snimali tamo i ono djelovalo, nije ovo još nova cesta 100%, jer mislim da će nova cesta, da ćemo prepoznat asfalt kad budemo na novoj cesti. A možda i smo i fulili, možda uopšte ne ide ta nova cesta, kako god bilo ne bilo, idemo ovuda, gotovo je sad, nema povratka, idemo znači, samo da dođemo do Neuma. Mislio sam da će ovdje biti prometnije, da će biti dosta više auta, međutim, pošto danas je nedelja, trenutno je 6 sati i 20 minuta ujutru, što znači da dosta je rano, i ja se nadam da ću stići u Dubrovnik u 8, da neću zakasniti malo, mislim, iako zakasnit ću malo, ali eto da čisto ljude ispoštujem i da zadovoljni, naravno, to nam je cilj. Također čim njih ostavim nazad, u pitanju su Talijani, znači Talijani iz Barija krenuli su trajektom za Dubrovnik, odnosno nekim tim trajektom ili kako to ne zovu, i naravno ići će znači za Sarajevo. Nakon 5 dana istom rutom vratit ću i nazad u Dubrovnik na trajekt i evo ga nova cesta. Jeste, evo ga, to je ta nova cesta. Evo, konačno je počela ta nova cesta. Znači, odavdje su napravili novu cestu prema Neumu. Evo vidite, to je novi asfalt, to je to, znači sad odavdje će biti bilina voziti, samo da mi nađemo negdje isprekidanu liniju da zaobiđemo ovu Korsicu, da bi mi mogli to da to znate, to i to znate, to je to, uglavnom to, kontakte, to, Ovih dana ova sedmica je katastrofa, puna posla, znači pozitivno naravno, to je super sve, ima posla, to je dobro. Radio sam 2 dana u Korpi, ostalo sam sve bio na putu, znači ponedjeljak smo bili u Korpi, utorak smo bili u Makarskoj, srijedu smo vozili, imali 2 ture kombinovane, jedna je bila Sarajevo-Trebinje, druga je bila Trebinje-Konjic-Split i onda je Splita za Sarajevo. Tako da imali smo tu rutu i četvrtak smo radili u Korpi, da bi u petak, to jest juče, odnosno ne juče nego prekjuče, išli na Vlašić i u subotu smo imali znači turu za Drvenik
I evo danas nedelju imamo dvije ture, jedna je za Dubrovnik, odnosno Dubrovnik-Sarajevo, a druga je Sarajevo-Drvenik-Sarajevo. Tako da imamo stvarno puno posla i sljedeće sedmice imamo već što znam od rezervacija jeste srijeda. Sa Sarajevskog aerodroma vozimo u Lokvu Rogoznicu kod Omiša onog momka kojeg smo već jednom vozili, samo ga sad vozimo s porodicom. Znači imamo tu varijantu i imamo u petak ili subotu povrat iz Sarajeva za Dubrovnik ove sad ljude što ću voziti. Ono što je sad trenutno dogovoreno, sve ostalo je za sad korpa, ali to se vrlo brzo promijeni u jednom danu, ljudi počnu zvati i to se sve izmijena. Kao što vidite, ova cesta uopšte nije loša, ova cesta izgleda jako lijepo urađena i drago mi je da su naše vlasti uspjele da omoguće i spoje teritoriju Bosne i Hercegovine bez graničnih prijelaza. Svi znamo da do sad većinom se išlo na Metković pa tamo na Neum, međutim bila je opcija preko Svitave da se ide. Svitava, naravno, znate i sami, put po put je katastrofa. Tako da ljudi koji su iole malo brinuli o autu nisu htjeli ići preko Svitave, pa su išli tako malo dužom rutom jer imate dva granična prijelaza do Neuma i ova opcija da se spoji direktno, znači Sarajevo, da se spoji more sa naše more cestom van granica svih mogućih je nešto nevjerovatno i nešto vrijedno, ja mislim i najvrijedniji projekat koji ćemo imati u narednim godinama, jer realno kad skontate sad možete otići na more bez jednog jedinog dokumenta. Naravno trebate uvijek imati ličnu kartu sa sobom, ali hoću da vam kažem, ne treba vam nikakav dokument za prelazak granice, vozite se svojom državom, vozite se po svojoj teritoriji, idete na svoje more i uvezani ste direktno između vašeg grada i recimo mora. Tako da to je nešto stvarno nevjerovatno i svaka čast na tome. I evo mi ćemo upravo danas da vidimo kako je zapravo ovaj put urađen. Kao što smo do sada vidjeli, izgleda jako lijepo. Po navigaciji još 25 minuta nas dijeli od Neuma, vrlo se brzo stiže ovim putem i to je dobra stvar. Znači svi koji putujete u Neum izbjegavajte Svitavu, izbjegavajte standardno granični prijelaz preko Metkovića, idite svojom cestom, idite bez dokumenata, idite direktno na vaše more, odnosno na naše more i naravno uživajte u svom godišnjem odmoru ukoliko ste se odlučili za Neum. Naravno ukoliko se niste odlučili za Neum, već idete u Hrvatsku, opet vam je možda najbolja opcija da idete ovim putem, jer ako idete recimo na Dubrovnik, onda vam je ovo vrlo blizu. Ako idete recimo na Drvenik, tamo onda je bolje da idete na Metković, jer je to onda u onom tamo smjeru. Tako da malo sad imate opciju i da planirate i da korigujete koji ćete granični prijelaz zavisno gdje idete. Tako da je ovo stvarno super stvar. Korsica ova ide dobro ispred nas, malo prije na onoj ravnici gdje smo je mogli zaobići je poprilično brzo išla. Ja nisam htio da stišćem nešto pretjerano gas, nisam plina nasuo nigdje, to sam se zajebao. Ja se nadam da će nam biti plina ponovo do naše teritorije. Ako ne bude, onda neki me Italijani guraju. U svakom slučaju, ljudi, evo, hvala Bogu, imao sam priliku i da vidim taj put novi. Također ono što vam mogu obećati, najaviti u narednom periodu, ne znam kada, ali možda sigurno do kraja sezone ljetne, da ćemo odraditi jednu vožnju vozom iz Sarajeva u Ploče i iz Ploča u Sarajevo. Naravno neću ja voziti voz, nemojte odmah misliti da ću ga ja voziti, već jednostavno ćemo kupiti kartu i otići do Ploča vozom i vratiti se, čisto da vidimo kako to zapravo sve izgleda. Tako da znate, to vam je ono što planiram, pa da i to vidimo i da vidite taj takozvani najljepši peta najljepša destinacija u svijetu vozom je upravo kroz Jablanicu, Konjic, Čapljinu, tamo prema moru, i to je proglasio britanski jedan magazin, ne znam kako se zove sad trenutno, to možete progooglati, ali u svakom slučaju hoću da vam kažem da imamo i to u planu. Sad kad će to tačno biti ne znam, ali to bi radio jedan dan sa Lijecom,
otišao bi sa njom, znači vozali bi se možda malo bili u Pločama dok ne bude voza nazad i naravno vratili se na večer. Eto, znači imamo svakakvih planova, posao ide dobro, hvala Bogu, ljudi su dobre preporuke počeli da daju. Kažem vam, bilo je preporuka za moje usluge vožnje i prijevoza čak i iz Švedske i hvala još jednom. Ja pretpostavljam da je to bio moj brat Zeleni koji je uvijek podržavao kanal Šabuka i sve to što se radilo na njemu, tako da ovim putem ga pozdravljamo i naravno zahvaljujemo se. Neum pravo, Rabrani lijevo. Rabrani nećemo možda jednog dana vidimo šta je. Ovo ovdje lijepo izgleda, ima čak i autobus ide ovuda, nevjerovatno. Ima dosta, kao što smo do sad u ove dionici vidjeli, ima dosta proširenja, ima dosta, imaju dva mjesta, do sad su bila za preticanje, a nama se upravo zalijepio jedan Mercedes na leđa i čeka priliku da nas ostavi prašeni. I evo sad će se to desiti, ja mislim ovdje, znači da ovdje će nas sad zaobići Mercedes, evo ga ovdje. Uglavnom, ljudi moji, idemo lagano, ovo je Dubrovnik, vidite, i on ide uda, skontuje da mu je najbliže da se vrati u svoj grad preko ove rute i ovo je svaka čast za pohvalu. 21 minuta do dolaska na odredište, ćemo kako to izgleda čitavom dužinom. Eto ljudi, ništa, uživajte u vožnji, znači malo sad šutiti, muziku ne možemo puštati, nemamo ne copyright muzike, tako da jebga ljudi, jebga. Uglavnom ograničenja na ovom putu 70-80 sam maksimalno vidio, bilo je na par mjesta i 60, pa je bilo i 30, to je tamo imate onaj pješački, ovdje vidite opet 80, sad ćemo vi možda ovu Fabicu malo i zaobići, ako bude prilike, nećemo da moći, ovdje je puna linija. Planirani dolazak u Neum je u 6:48 po navigaciji, a od Neuma do Dubrovnika ima neki sigurno jedno, pa ima jedno 45 minuta, tako da samo nam je bitno da na granici ne bude ogromna gužva, ne bi trebalo jer je jutro i jer je drugi dan Bajrama što se tiče naših ljudi, ali vidit ćemo šta ćemo i kako ćemo. Što se tiče ovoga puta, znači jedan vlog će biti upravo ova destinacija Stolac Neum, to će biti, a drugi vlog će biti ulazak u Dubrovnik i ispuštanje do luke, dole to će kratko trajati neki možda 10 minuta, 15 uvrh glave, ali to nam je cilj. I sad smo se ovdje malo zajebali, vraćamo se na punu liniju, to je prekršaj, da znate, kad god pretičete, gledajte da li možete da se vratite u svoju traku na isprekidanoj ili ćete kačiti punu liniju. Policija često zna da zaustavi kad vas vidi i da piše kaznu, to da znate, nemojte nikad tako, ako baš ne morate, ja sad nisam vidio stvarno da ide puna linija, tako da sam preticao na isprekidanoj, ali sam se vratio u svoju traku na punu. Šta ovdje kaže, Neum 17.3, to je taj put. Dobar je, sviđa mi se, da mi se to radi. Radili su kao bratu, Čapljina desno, ovdje možete sići Čapljinu. Znači ima konekcije, nije samo Stolac, ima konekcije, znači i s drugim lokacijama.
ovo je već nešto ljudi. Ima i tunel, znači dobra je cesta, morate priznat, cesta je svjetski napravljena. Tunel je bogam poduk. Pisalo je tamo koliko kilometara ima ovaj tunel, nisam vidio. Ali ovo je do Neuma, ljudi moji, ili ti ga 13 minuta, znači nevjerovatno, ali istinito da smo ovako brzo došli do Neuma, odnosno nismo još došli, ali kad skontate, znači upalio sam kameru u Stocu, vidjeli ste ondje preko mosta kad smo prelazili i pogledajte ljudi moji, kako brzo možete doći na more sad. Znači, doslovno, jednostavno, ako ste iz Sarajeva, imate vožnju, recimo, do Mostara neka 2 sata, onda do Stoca još neki možda, pola sata, 35 minuta, znači 2,5 sata i ovim putem pola sata, znači za 3 sata dođete do Neuma, a ne osjetite. Nevjerovatno, stvarno sam iznenađen, Iznenađen sam, ali nisam uvređen, znaš. Znači, tačno se vidi odakle počinje nova cesta, vidjeli ste onaj prijelaz. Znači stari asfalt je čitavim putem i onda samo prijelaz, novi asfalt i odatle počinje nova cesta, odatle su je radili. I razlika je nevjerovatna. Što se tiče okolice, vidite ovo okolo za pogleda i toga, nemate puno toga vidjeti na ovoj ruti, znači ima dosta zelenila, ima dosta krša, ima dosta zagorene trave, drveća, kamenjara i tako dalje. Uglavnom nema puno ni kuća, evo ovdje malo kuća ima, ali nema puno, nema previše ti nekih džiđa, tako da je nevjerovatno da su uspjeli probiti ovaj put, s obzirom da znate kad idete na more, recimo standardnom rutom Metković, pa imate mnogo rijeka, jezera, ne znam ja, svega, i sad će ga zavidjeti, uživati u pogledu. Ovdje baš i nemate, ovo je više, recimo, varijanta ako kad idete prema Trebinju, gore preko Ljubinja, pa onim Kršem isto, kad ovako vidite sve okolo je upravo nešto slično poput ovoga, tako da fascinantno mi je to što nema baš, bar za sad nije bila ni jedna stvar interesantna za vidjeti u okolici, osim naravno jedne i te iste stvari, a to je upravo zeleno i krš. Tako da ovim putem, kad idete, malo je dosadno što tiče gledanja kroz prozor, ne vama kao vozaču, ali vjerovatno ljudima koji se voze s vama. Ali bože moj, zato se brzo stigne u Stolac i onda lagano Gašćina lagana. 9 minuta do Neuma po navigaciji, 11 km nam je ostalo da izađemo na naše more. Biće danas naporan dan.
samo ova ruta ne bi bio problem, zato što doslovno odradim ovu rutu, dok jedan sam u Sarajevu i odmaram čitav dan, ali eto, imam još tu jednu dodatnu. Mogao sam ja nju odbiti, naravno, ja sam rekao ženi da imam rutu, ali eto, žao mi da odbijem, jer znate svi sami, kad odbijate rute, nemate preporuke, nemate ništa, a to nije dobro za biznis. Evo ga još jedan tunel. Još jedan tunel, ljudi moji. Pali smo ispod 10 km do Neuma. Put je stvarno dobar, ne osjećate ništa, lijepo se voziti, nema rupa. Nema granica. Evo ga Babin Do. Kad sam ja krenuo jutro u studiju 3, pola 4, 15 za 4 kad sam krenuo, vani fino, svježe mrak, nigdje nikoga, znači sam na cesti. Kako sam prolazio Jablancu, sve veća i veća gužva, sreća, pa nismo zapeli ni za kakvim kamionima i autobusima i tako dalje, već smo mogli proći poprilično brzo. I tako da je dobra stvar što smo krenuli tako rano, ali smo morali krenuti rano jer trajekt dolazi u 8 sati u luku, znači imamo još svega sat i 20 minuta da dođemo do Dubrovnika, a to bi trebalo biti izvodivo, s obzirom da treba od Neuma do Dubrovnika nekih 4-45 minuta, a mi do Neuma imamo 5 minuta, tako da mislim da će se to savršeno klopiti ako ne bude neki nevolja na putu, ali to bi trebalo biti to. 4,7 km do Neuma, 4,7 km do mora i naravno prošli smo ovu novu dionicu puta Stolac Neum koja je otvorena prije nekih 15 dana i evo možete da vidite upravo kako ona izgleda čitavom svojom dužinom, znači snimao sam vam od samog početka do kraja, čak sam snimao i malo prije nego što smo zakoračili na novi asfalt, odakle su radovi krenuli, znači smo se vozili malo i starim dijelom puta dok nismo došli do novog dijela. Nema tu puno, vrlo brzo dođete do novog dijela puta i tako da nemojte se zabrinuti kao što sam se ja zabrinuo da sam fulio. Vidjeli ste da u Stolcu su postavili svugdje one table, gdje god skrenete imate strelcu za Neum, tako da se ne morate brinuti da ćete zalutati ili da vam nešto neće biti fino navedeno, objašnjeno. Sve su signalizacijski znakovi postavljeni kako treba i ja sam evo uz pomoć tih znakova, navigacija upaljena naravno iz predostrožnosti bila, pomoću tih znakova sam došao na ovaj put M17.3 i evo idemo još malo, imamo još 4 minute ili ti ga 2,8 km do Neuma. Bilo bi lijepo da nam je Neum destinacija današnja, da nekoga moramo ostaviti u Neumu ili pokupiti iz Neuma, ali nažalost to danas nije slučaj. Do sada imao sam stvarno svugdje vožnje, međutim u Neumu imao sam za sad samo upite, nisam imao vožnje, tako da eto, volio bi da upišemo i Neum u moj kalendar za vožnje koje su odrađene. Ima jako puno do sad. Evo tamo imamo neki fudbalski stadion. The fuck what's up?
Neum, eno ga Pelješki most, eno ga more, ljepote, majko moja, gledaj ovo. Gledaj ovo, gledaj pičvajza, ljudi moji. Ljepota. I evo ovdje zvačno smo ušli u Neum 2 minute, još dole do tog pina koji je vjerovatno dole na glavnoj magistrali. Eto ga, sišli smo sa tog puta koji je bio pravljen i došli smo do Neuma vrlo brzo i to je bilo kroz nekih 35 minuta. Koliko traje video, toliko nam je trebalo da dođemo do Neuma. Vozili smo u prosjeku između 80 km, tako da nećemo turn left ništa, turn left moram dalje, kako se zove, u Dubrovnik, nemam ja vremena da turn leftam se, idemo sad pravo, kako se zove, do Dubrovnika, ferija. Sad ćemo ovo da ukinemo, u stvari nećemo ukinuti, ukinula je sama, dobro. Evo nas ljudi u Neumu s gornje strane, taman ovdje nikad nisam ni bio. Bio sam u Neumu, dole uz, šta bolan ova priča ovdje, neću bolan lijevo, čeću lijevo, da pustimo dole na magistralu bolan. In 150 meters, sharp left toward Humska. Sharp left toward Humska, then turn right onto Humska. Ja nju ugasim jer ona se izgubila ko abdest u Neumu. Ja bi se trebao spustiti na magistralu, valjda se ovdje spušta, jebe. A ne može se izgubiti u Neumu, nisi toki rekli. Uglavnom, ljudi moji, šta da vam reknem i kažem, vidjeli ste tu rutu, ja ću sad ovdje sebi da ukucam Dubrovnik ferij, jer je to naša sljedeća destinacija, iako znam tačno gdje je. Nalazi se, znači odmah posle mosta skrenete lijevo i idete dole ispod mosta i idete u luku. To je to za ovaj prvi dio videa, znači ovo će biti video nova cesta Stolac Neum, da vidite kako izgleda, koga zanima, naravno koga ne zanima ne treba da gleda. Šta ovako kočimo, zeleno je.